No. Ebisia chairman said your leaders SH0CK and Ryan tears and dead. Na yewo National Executive Committee meeting and na bibi ba chairman want me ne phone so na odi be kire mi na meeting ni nyina say e ba ye no de obi antimi ankasa bio mi de minti ase mi dwen minti ase because NS ni no e fa na o ya menyanko pa prekope na mita ne chipa ne election wa akutia chairman wa ha former chairman so wa ha uhwe mrahye bedwe no mo a mingindi se obonhu obi a o support me chen NS abusia amra anara hosem ebeto monte so ya meche akotia MP NS Kumi edane editor ya ekoya ro hosem papa edema ne busia wo man Ghana NPP amonekuri nyina se me no e kasa ni bra ya wodi na chipe ba bonten ebe kasa ye kire ni ntia nam so e ma ne nua no efiri mu onyare wo chese ne nua no wonyare nyese wo yobi a wo yare da ho wan complain se ni ba bia ne ya eye enura no pana no se o ase ne boso ne kuma ho bia ne ya kakra ye russian ni kopie mu hospital afi a doctor for ne chese o mu bi nso ne kwasi ne so a ensu no entime nko a me ne wo e kasa NS Kumi ya oye honorable ejemu na yina ye se oye NPP ni okopie mu ewo Parliament House for the first time eni okojina ye ewo akwatia eho na se ye bekaya na eye honorable baba jama the constituency ya amase ene kokotu honorable baba jama odine mu NDC fo no edi free so ma amase so ebe bedi ade eno ene ba se san akoto ebe bi na fe honorable NS Kumi stand yo no so timi kotu amase ewo primaries no obedina first time went me enwini ema NDC for ene iwini abana ko 2024 ya yesan kwato abana radio timi edimu enkunim enu achi no ne seat no kokopie mu ewo court intina fa akwa court manso ne ade court ebu asem nyina ewie yo timi kopie mu ewo Parliament House ne bosu minsi apepepeni na papai adane ade ato ya seme no ka say de NPP amanyoku empenifu ewom mashimedwafo both minority and majority for ni nyina kabom akwa kopie mu ewo ni fie omo de ya konsem shede nsem ade akwakoma okunafo a waja na chi na eni empo ebusuan nyina vice president former vice president Dr. Bawumia so ene ne dom chama wonti mu nyina eka wo bi former majority leader honorable SH0CK mu nyina eka ho bi Jennifer Queen mu nyina aka ho a omu nyina abo anan kwakopie mu ya Bible HSN ni woni ne wo ma esu no ensu na ye ne wo mo esre no ensre nte bre mo den sei de ma NS Kumi abusua no omo se omo nane wo machi emfa ma abusua na kwadwo oponku ma patana ne babia empata na adane awerho ene ne siu no ebisia chairman said your leaders SH0CK and Ryan tears and dead. Na yewo National Executive Committee meeting and na bibi ba chairman want me ne phone so na odi be kire mi na meeting ni nyina say e ba ye no de obi antimi ankasa bio mi de minti ase mi dwen minti ase because NS ni no e fa na o ya menyanko pa prekope na mita ne chipa ne
election wa akutia chairman wa ha former chairman so wa ha uhwe mrahye bedwe no mo a mingindi se obenhu obi a o support me chen NS baako na o time chipa nti efie da no na obesra me wo fie ni no etna ase bon komo yes efie da yi na yeah, goodbye each other no koye so na minim say saadi because na bibian say o yare mpo enti ibeti enura say we free no still am in tears na ka say baba fie baba yere ne ma na ebusan nyina yakọ we de enye mo nko a ye nyina ye ka ho MPP nyina na shebegefo nyina ye nyina loss ne ye nyina ye de inti bibia mo be hihye bia ye pese ye ka ho amo ye mfiri mo ye so ye ka ho pa mabo yakọ ya mfano krasie damo ase se kwai da wa Seni na namu kafo party 24 ni down kasi ma pachia ti namu so best ma de mo so ma akwa Enta busia ye gina re hosem yeso ne amabusia enna eyiri kurafo emma ya ye nwa bemme eje omochire abusia ni nyina hyede ne aka kire Nyankopon se wono na de ma wono aso na eje na brante muno sei
in fear dear 9 per 40 years dear a yana ya canisa yana ya pana so a day any breaker or work radia a yana and qua into me and senya coupon set one for your beme the crack in see in course say your best sign a share beam nam so abo won kaye sese wo pe baby aton wade ton de wo jeton de wo pobi amana bo hu daru e de amama netimi akwachi ama won so ewiase aton won ka so much multimedia na make am for the amount numbers no egu screen asefa na friend na edwon pedifo twetwe komo nhye wo bia ye fanto ni na fe yentimi mo wade ton de hu daru enflama all the social media platforms so kwa eye too much gh all subscribe no like no share na wunye bi ejibia hwe ye na sare husem so na yakase aha ene de komoni na AC makra ye kwanu man makro ma ye nyiprabu wo kwanso wo lala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wonya anu aduro ene na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory e de ama eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu ya rebia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi krem